Dobroveče, poštovani gledalci. Evo, sa malim zakašnjenjem, uobičajeni termin za emisiju Uvek više na regionalnoj televiziji Kruševac. Trudimo se da budemo uvek interesantni i zanimljivi, a ono što svakako uvek izaziva pažnju, interesovanje, jesu i teme koje se odnose na mlade i naravno na oblast sporta koja bi zbog svoje blagotvornosti i svog pozitivnog uticaja po nekim mišljenjima trebala da bude mnogo više zastupljenija kada je ova populacija u pitanju. Šta je to što gradska uprava čini da bi poboljšala kvalitet života ove populacije, koje su to usluge koje nudi Sportski centar Kruševac i naravno šta je to što je sada aktuelno u Kancelariji za mlade odeljenja društvenih delatnosti grada Kruševca, reći će nam opširnije moji večerašnji gosti, Nikola Petrović, pomoćnik gradonačelnika za sport i omladinu, Vanja Rakić iz Kancelarije za mlade i naravno Dragan Lazić, direktor Sportskog centra Kruševac. Gospodo, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Evo, za sam početak ja bih da krenemo odmah od onoga što za mnogi znači i predstavlja značajan podstrek, ali nažalost i stepenicu prepreku zapravo, a to je novac, odnosno postavljamo pitanje sad sam se ja malo pitanje je dakle što se tiče lokalnog akcionog plana za mlade za ovu godinu iz grada budžeta Kruševca predviđen je iznos oko 2 miliona dinara. Pa da, ove godine smo za budžetom predvidjeli 2013. godine za sprovođenje lokalnog akcionog plana za mlade u gradu Kruševcu 2 miliona dinara. Od tih 2 miliona dinara je odvojeno da se 1.400.000 dinara upute na projekte vezane za volonterizam, aktivizam, za obrazovanje, kulturu, sport, zdravlje mladih, a da 600.000 dinara ostavimo za projekte koji su namenjeni vezano za omladinsko preduzetništvo i zapošljavanje mladih u gradu Kruševcu. Početkom ovog meseca Kancelarija za mlade upravo je imala i prezentaciju kao primer dobre prakse u resornom ministarstvu, pa da pogledamo za početak prilog kolegi Bojana Sremčevića. Konferenciju otvorila ministarka omladine i sporta, profesor dr. Alisa Marić, koja je podsjetila prisutne da je pre oko 3 godine doneta strategija karijernog vođenja i savjetovanja, kao i da je njen cilj da oživi što više stvari koje su definisane zakonom o mladima. Ona je naglasila da je stopa nezaposlenosti mladih skoro 42% i pored toga problemi su i nedovoljna informisanost i motivisanost mladih koji se moraju usmeriti na pravi put i postati motor društva kako bi im omogućili bolju i sigurniju budućnost. Ministarstvo omladine i sporta je za manje od 4 godine značajno doprinelo stvaranju zakonskih okvira i mogućnosti za aktivno učešće mladih u svim sferama društvenog života. Od 2008. do 2011. godine doneti su Nacionalna strategija za mlade sa posebnim akcionim planom za njeno sprovođenje, Strategija karijernog vođenja i savjetovanja i Zakon o mladima. Državni sekretar za omladinu Nenad Borovčanin naglasio je neophodnost ulaganja u mlade i stvaranje uslova za puni razvoj njihovih potencijala i kvalitetan život u zemlji. Učesnicima skupa se putem videolinka iz Torina obratila i Urlike Damjanović iz Evropske fondacije za obuku, sumirajući dosadašnje rezultate saradnje ove fondacije sa Srbijom. Na konferenciji je govorio i pomoćnik gradonačelnika za omladinu i sport grada Kruševca, Nikola Petrović. U stalnu podršku Ministarstva omladine i sporta, Kancelarija za mlade grada Kruševca je nakon usvajanja strategije karijernog vođenja i savjetovanja Republike Srbije pokrenula zajedno sa Nacionalnom službom za zapošljavanje potpisivanje protokola o saradnji sa lokalnim partnerima kako bi se strategija sprovela na lokalnom nivou, po čemu smo prvi grad koji je potpisao ovakav protokol. Drugi dan manifestacije posvećen mladima obeležit će besplatni treninzi i obuke na 4 lokacije u Beogradu u cilju unapređenja veština potrebnih za uspešno planiranje karijere. Koliko je još gradova osim nas učestvovalo u ovoj javnoj raspravi i čime smo se mi to predstavili? Na ovoj javnoj raspravi učestvovali su još 3 grada. Grad Kruševac preko svoje kancelarije za mlade u okviru odeljenja društvenih delatnosti
je imao priliku da se predstavi na taj način što smo prvi u Srbiji potpisali protokol koji se odnosio na saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, Centrom za stručno usavršavanje, Privrednom komorom Republike Srbije, zatim biznis inkubatorom grada Kruševca, nevladinim sektorom. Šta je doprinalo to potpisivanje protokola? Da mladi imaju priliku da se edukuju, da im pomognemo u pisanju motivacionih pisama, CV-a i da im pomognemo u eventualno nekom sopstvenog osnivanja omladinskog biznisa i preduzetništva. Mi smo to radili pre nego što je krenuli i na nacionalnom nivou da se to radi, tako da smo kao primer dobre prakse imali priliku da predstavimo u ministarstvu i da to čuju ostale opštine i gradovi. Ostale opštine su se uglavnom predstavili da su sproveli neke projekte omladinskog preduzetništva, recimo kao dobar primer te prakse je bio recimo u Blacu, gde su oni u okviru svojeg projekta vezano za mladu poslali ih kroz poljoprivredu u saradnji sa njihovom lokalnom mlekarom, gde su svoje uzgajivača krava, stoka, ih obučavali kako time da se bavi i kroz taj projekat su takođe uvideli da mogu da prošire, da osnuju neka privatne veterinarske stanice i tako su objedinili, tako da su oni na taj način prepoznali. Ovde, kada sam se vratio, taj dobar primjer prakse sam preporučio i na mom kolegi, pomoćniku za poljoprivredu Marku Miloviću, tako da smo negde u toj priči isto sada nastavili nekom ideju, pa vidjet ćemo u daljem periodu kako će to da se realizuje. Ono što je isto dobro da je Kancelarija za mlade grada Kruševca među prvih 4 u Republici Srbije po radu i kvalitetu pružanja svojih usluga, jer u prethodnom periodu imala niz projekata koji su doprineli edukaciji mladih u gradu Kruševcu. Ono što je isto bitno, a to će malo više kasnije Vanja da nas upozna o tome, da je grad Kruševac u okviru Kancelarije za mlade osnovao i tim volontera koji broji nekih 18 članova srednjoškolaca. Šta je još interesantno da se kaže, da nacionalna strategija za omladinu i sport u Republici Srbiji, što se tiče omladine, je da upravo to karijerno vođenje, karijerno iskustvo i usavršavanje. A što se tiče sporta, glavni akcent je stavljen na sport za sve, na školski sport. Ovom prilikom bih iskoristio i da napomenem to da je lokalna samouprava za 2013. godinu za Savez za školski sport, to jest komisija za sport na čelu sa predsednikom Žarkom Anđelkovićem i ostalim članovima, odluku da 1.100.000 dinara bude izdvojeno za finansiranje školskog sporta u gradu Kruševcu i tako da ćemo na taj način i da pomognemo svim školama da se napravi školska liga, takmičenje i tako dalje. Ono što je isto interesantno, što sam u razgovoru sa predsednikom Anđelkovićem dobio informaciju je ta da će školama biti dodeljeno do lokalne samouprave komplet dresova za ta takmičenja, tako da u narednom periodu biće svečana dodela toga. Evo, to je jedna ekskluzivna vest. Ekskluziva za našu regionalnu televiziju Kruševac. Evo, već smo na neki način najavili i Vanju, pa Vanja, hoćemo li da čujemo nešto o tom karijernom info kutku koji je aktuelan u Kancelariji za mlade? Pa da, karijerni info kutak je nastao u februaru ove godine, tačnije polovinom februara. On je zapravo nastavak aktivnosti koji su sprovođeni prošle godine u sklopu profesionalne orijentacije. Kao što je Nikola već pomenuo, mi smo prvi po rezultatima koje je profesionalna orijentacija dala. Te radionice u okviru profesionalne orijentacije koje je prošlo preko 60 učesnika srednjih škola je započela koordinatorka Kancelarije za mlade Vesna Živković i zahvaljujući njenim rezultatima smo uspeli stvarno da mlade usmerimo na zanimanje koje njima nekako najviše pogoduje i prija. Povratna informacija koju smo dobili od njih jeste da im je to i tekako značilo kroz niz testova koji su radili u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, kao i kroz 5 koraka samospoznaje. Zapravo, karijerni info kutak je jedan servis koji bi trebalo stalno da bude dostupan srednjoškolcima i mladima u osnovnim školama, to je završnim razredima osnovnih škola, kako bi imali prilike da se što bolje upoznaju sa zanimanjem koji žele. Jedna od, da kažem, usluga koje ćemo nuditi jesu i realni susreti sa kojima je započeto prošle godine i na osnovu ankete koje smo sproveli među mladima videli smo da bi nekako bilo najzanimljivije da se mladi pobliže upoznaju sa zanimanjima vatrogasca, kriminalnog inspektora i forenzičara.
Tako da 26. marta u prostorijama Narodnog muzeja Kruševca biće održan jedan od prvih, da kažemo tako, paketa realnih susreta, gde će mladi iz srednjih škola imati prilike da se upoznaju sa ova 3 zanimanja. Dakle, da postavi pitanje, da reše neke dileme koje bi im pomogle u njihovom profesionalnom opredeljenju. Sinoć je i bila takođe, kad smo već spomenuli Narodni muzej, u Narodnom muzeju i sinoć je otvorena jedna izložba. Tako je, izložba je zapravo završni javni događaj radionica koje su trajale mesec i po dana, tačnije 30 radionica, čiji je cilj bilo da se oformi tim Kancelarije za mlade. Tim Kancelarije za mlade zapravo znači 18 mladih koji bi trebalo da posluže kao primer drugim mladim u svojoj lokalnoj zajednici i da budu podstaknuti na aktivizam, volonterizam kao i timski rad i sprovođenje nekih zajedničkih akcija. I ideja se javila kroz projekat koji je nastao kao rezultat rada za prakse za omladinski rad i ona se sprovodi u saradnji sa Centrom za omladinski rad iz Novog Sada, Ministarstvom omladine i sporta i Kraljevine ambasade Holandije. Tako da radionice su započete 25. januara i završene 6. marta i kao kruna celog tog rada je bila zapravo izložba koja je otvorena večeras i koja traje do subote 23. Naravno, naša ekipa je sinoć bila u Narodnom muzeju, pa evo da vidimo šta smo zabeležili. Cilj projekta Svež aktivizam je da okupi mlade iz našeg grada i preko edukativnih radionica ih osposobi u sferi volonterizma, aktivizma i izvođenju javnih akcija. Oko 30 radionica i 2 javne akcije prethodile su ovoj izložbi. Do sada smo imali 2 javne akcije. Prva je bila Mi slavimo ljubav povodom Dana zaljubljenih 14. februara. Tada smo delili čokoladice na Trgu mladih i ruže koje smo sami pravili od papira. Druga javna akcija je bila Harlem Shake koju smo radili u saradnji sa timom Kancelarije za mlade iz Varvarine i to je isto super prošlo. U predstojećem periodu mi kao neformalna grupa osmislimo projekat za koji konkurišemo ministarstvo, za koje će ministarstvo odobriti i donirati određeni novac i mi kao neformalna grupa realizovati određene projekte na teritoriji grada Kruševca koji su od značaja za omladinu. Izložbu su otvorili pomoćnik gradonačelnika za omladinu i sport Nikola Petrović i pomoćnik za društvene delatnosti Slobodanka Miladinović, koja je podržala mlade koji na ovaj način razvijaju pozitivan stil života. Angažovanje mladih na ovaj način doprinosi razvijenju njihove ličnosti i izrastanju u dobre ljude, ljude čiji je kriterijum u životu prava vrednost u smislu poštovanja drugih ljudi, poštovanja svog životnog okruženja. Kancelarija za mlade u okviru projekta Svež aktivizam okupila je tim od 19 učenika završnih razreda srednjih škola sa kojima je radila na osposobljavanju u oblasti volonterizma i aktivizma. Ovaj projekat podržao je Centar za omladinski rad Novi Sad, ambasada Kraljevine Holandije i Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije. Nikola, vi ste želeli nešto da dodate? Da, naravno. Sinoć sam ja i koleginica Dana bili na otvaranju ove izložbe i baš još uvek nosim utiske, impresije sa same izložbe. Ovom priliku bih se takođe zahvalio direktoru Goranu, direktoru Narodnog muzeja Kruševac koji je izašao u susret mladima što da im omogući prostor za ovakav jedan čin da oni mogu da predstave neki svoj rad i svoje rezultate. A ovom prilikom bih takođe pozvao i ostale mlade grada Kruševca, srednjoškolce da se uključe u rad Kancelarije za mlade i volonterizam. Banja naravno predstavi nam još nešto, eto spomenuli smo već taj projekat Svež aktivizam, pa dakle zaista puno akcije i aktivnosti je već realizovano i naravno bit će realizovano, pa da čujemo neke od ovih koje su već realizovane. Tačno tako, od samog početka radionica, dakle kada je ta grupa od 18 mladih postala tim, zajedno smo nekako došli na ideju da bi bilo lepo da tokom radionica obeležimo i dan zaljubljenih i to smo radili na način tako što su mladi napravili ruže od papira, delili čokoladice sugrađanima, besplatne zagrljaje, balone i zaista smo napravili onako vrlo veselu i lepu atmosferu na Trgu mladih 14. A zatim smo išli i u Varvarin da se družimo zajedno sa ekipom iz Varvarina i da zajedno sa njima napravimo popularni Harlem Shake video koji do sada je imao preko 1200 pregleda na YouTube-u i cilj je u stvari da privuče mlade i da oni zapravo vide da to nije samo suvoparni rad i da neformalno obrazovanje nije zapravo samo suvoparni rad, već i zabava i druženje sa vršnjacima i može pružiti mnogo toga.
Sada, nakon što su se radionice završile, naš plan jeste da uzmemo neke ideje, dakle, koje ćemo zajedno osmisliti i realizovati ih u nekom narednom periodu, najverovatnije do juna, ali o tom potom vidjet ćemo šta ćemo to smisliti. Recite mi, vi ste imali jednu od radionica u Biznis Inkubator centru gde su se radile veoma konkretne praktične stvari. Tačno tako, pored Biznis Inkubator centra radili smo takođe i u Republičkoj komori i u Centru za stručno usavršavanje svoje radionice kojima bi se zahvalili što su nam izašli u susret i zaista svaki put ustupili svoj prostor kako bismo radili praktičan deo rada. On se sadrža u tome da kroz niz vežbi osposobimo mlade za javne nastupe, kroz verbalnu i neverbalnu komunikaciju, isto tako da od jedne grupe ljudi napravimo da oni funkcionišu kao jedan funkcionalni tim i to smo radili kroz 30 radionica koje su trajale mesec i po dana, tačno. Evo, kad spomenu smo timski rad, možda je baš to pravo vreme da uvedemo i direktora sportskog centra u priču, pa da krenemo od toga, eto, nešto malo ćemo kasnije o programu rada koji je vezan za ovu ustanovu koja se bavi fizičkom kulturom. Trenutno ono što je uočljivo je da se radi na rekonstrukciji i renoviranju oko spoljneg dela hale sportova. Da li su predviđeni možda neki radovi u unutrašnjosti? Pa naravno, mi smo ovu godinu krenuli sa zaista rekonstrukcijom, adaptacijom sportskih objekata koji su izgrađeni 70. i 80. godina prošlog veka. Kao što znate, sportski centar je praktično nastao 77. godine kada je završen koncept sale Soko, sadašnje nekada sale Partizan, zatim hale sportova, a kasnije su izgrađeni kompleks zatvorenih, otvorenih bazena i otvoreni tereni koji su sada u funkciji na ovaj način na koji se danas koriste. Međutim, naravno, nismo zadovoljni time što se dugi niz godina nije ulagalo u sportsku infrastrukturu i trudimo se da na neki način svojim delovanjem popravimo situaciju pre svega sa postojećim infrastrukturom, a zatim planiramo vrlo ozbiljno i da izgradimo nove objekte sportske infrastrukture. Naravno, u kontekstu ove priče mladih, hteo bih da istaknem da zaista sportski centar kao vodeća sportska institucija u gradu uz Sportski savez zaista prepoznaje probleme koji se tiču mladih i želimo da te probleme rešimo, odnosno da utičemo na prevenciju problema koji mogu da nastanu kroz rast i razvoj te mlade populacije, a u isto vreme da rešimo i njihovu potrebu za socijalizacijom, za takmičenjem, za postizanjem rezultata, odnosno za uspehom koji sport nosi u ranim fazama života. Evo, zbog toga, dakle, krećemo ovo što ste mi postavili pitanje u vezi adaptacije hale sportova. Hala sportova se planira ove godine da se u potpunosti renovira, sredi. Počeli smo od platoa hale sportova, radit ćemo fasadu i radit ćemo unutrašnjost hale sportova, gde bi uz partnerstvo sa Dunavom, osiguravajućim kućom Dunav, trebalo da se na kraju realizuje da hala sportova zaista dobije i novi parket, nove slačionice, moderna sedišta, modernu rasvetu, sistem ventilacije i provetravanja, tako da zaista mislim da na kraju godine hala sportova će imati sasvim drugo ruho. Nadamo se da će tako i biti. Ja sad izvinjavam, samo da ispoštujemo ovaj blok reklama, pa se vraćamo ponovo u studio. Savršeno prilagođen vama i kukuruzu. Merlin Flex. Centar za stručno usavršavanje Kruševac. Mesto organizovanja različitih vrsta obuke. Mesto gde se vrednuje i prati kvalitet stručnog usavršavanja. Mesto prikupljanja i razmena profesionalnih iskustava zaposlenih u obrazovanju. 20 akreditovanih programa.
Unapredimo zajedno kvalitet obrazovanja. Vaš Centar za stručno usavršavanje Kruševac. Nielsen analiza tržišta za prošlu godinu je pokazala arabika među 4 vodeća proizvođača u Srbiji. Kafa Ekstra Arabika. Gde Frontir Super prođe, tu korovi ne rastu. Partner poljima suncokreta, soje, kukuruza, šećerne repe i krompira. Primenjen posle setve, a pre nicanja kulture, u potpunosti kontroliše jednogodišnje travne i širokolisne korove. BASF, The Chemical Company. Ne dozvolite da vam pipe, žičari, sovice i druge štetočine prorede useve. Primenom preparata Force depozitorima u zonu setve obezbedite sklop koji garantuje prinos. Force. Sistemični i preventivni fungicid veoma širokog spektra delovanja. Prva pomoć u proizvodnji zdravog voća i povrća. Signum. BASF, The Chemical Company. Čoko Herc. Sledi svoje srce. Pionir. I evo nastavljamo sa emisijom Uvek više, regionalna televizija Kruševac. Stali smo kod sportskih aktivnosti i značaju za razvoj mladih ljudi i telesno i psihički, pa ono čime se sportski centar takođe posvećuje veliku pažnju jeste i preventivno delovanje, jer nažalost statistike govore da sve više mladih ljudi, školske omladine, ima nepravilno držanje tela, zatim da je u porastu gojaznost dece. Pa naravno, kad sam rekao da idemo u susret problema koji nastaju tokom rasta i razvoja te školske populacije, a kao što znate u strategiji sporta, državnoj strategiji sporta, u centru je zaista školska populacija. Mi sport, kada govorimo o sportu, vrlo često imamo u vidu vrhunski sport, odnosno postizanje vrhunskog rezultata. Međutim, ono što je za nas, za našu sredinu mnogo značajnije je to da omasovimo sport, odnosno da imamo masovni sport upravo u toj školskoj populaciji. Ne mogu sva deca da budu vrhunski sportisti, ne mogu da postignu uspehe koje postiže Novak Đoković, ali mogu da se bave sportom pre svega u funkciji očuvanja svog zdravlja, prevencije ili otklanjanja, odnosno korekcije određenih problema u rastu i razvoju deformiteta. U vezi sa tim mi aktivno sarađujemo sa
sa fizijatrima, ljudima, lekarima po profesiji koji obavljaju sistematske preglede i sva ona deca koja imaju problem u rastu i razvoju, a nažalost njih je zaista sve više i neka istraživanja pokazuju da se radi čak i do 90% dece imaju neki problem sa deformitetom. Mi im zajedno sa tim fizijatrima preporučujemo sportske sadržaje ili rekreativne sadržaje u okviru sportskih centra koji mogu da utiču na smanjenje ili otklanjanje tih deformiteta. Kao što znate, otklanjanje deformiteta se uglavnom obavlja uz lekarski nadzor u 14. oktobru dole. Međutim, njihovi resursi su zaista ograničeni, a potrebe dece su velike i mi im dajemo na raspolaganje korištenje naših bazena i plivanja kao sadržaje koji je najblagotvorniji za pravilan razvoj dece, a u isto vreme se trudimo da potenciramo u ranim fazama života opismenjavanje motoričko u smislu osnovnih ili bazičnih sportova, kao što su pored plivanja, to je u svakom slučaju gimnastika i atletika. Kroz ta 3 sporta, kroz sportsku bazu, najpre ćemo kod dece razviti ljubav prema sportu, oni će kasnije, možda u pubertetu, kada zamene svoje interesovanja nekim drugim, umesto atletike da uzmu fudbal ili rukomet, umesto gimnastike da uzmu opet neki drugi sport, opredeliti se za nešto što je možda za tenis ili tako dalje, nešto što im se tada učini atraktivnije, ali ono što će biti zajednički imenil za sve, to je upravo sport. Pa upravo ste i rekli, nije bitno biti samo kada smo razgovarali i postizati vrhunske rezultate, naravno ne mogu svi postići, ali upravo o toj masovnosti smo govorili, jer savremeni način života, sedalečki način života, dakle, deca vrlo mnogo vremena provode, ne samo deca, dakle i omladina, vrlo mnogo vremena provode za kompjuterima, laptopovima, tako da je sve to povezano. Nekako mi se čini, ne mogu da kažem da je manje sport interesantan, ali čini mi se, stičem nekako utisak da se mnogo dece manje fizički danas aktivno nego što je to bilo u nekim prethodnim periodima. Pa potpuno ste u pravu, pre svega shvatanje današnje igre. Deca kada se dogovaraju da se igraju, pre svega podrazumevaju da se igraju na kompjuteru. U nekim ranijim periodu, neću da kažem u periodu mog detinjstva, zaista kada smo govorili o igri, to je pre svega bilo poljanče, igra fudbal ili već neka vrsta fizičke aktivnosti koja je upravo bila vezana za to da se igralo s polja, da smo mi odlazili i pronalazili svoje drugare, prijatelje za igru, organizovali se i igrali se. Danas je prvo pojam igre se više vezuje za kompjuterske igre, a druga stvar, fizička aktivnost i uopšte fizičko vežbanje je promenilo svoju formu. Više ne postoji, po meni mnogo manje postoji šansa da se sa nekim slučajno nađem na igralištu i da mi igramo fudbal, košarku ili nešto drugo, nego je sve organizovano kroz različite klubove, kroz različite aktivnosti organizovanog delovanja, pa sad zna se da u 5 sati mi počinje trening za fudbal ili u 6:30 za plivanje i tako dalje. Znači, jednom rečju, deca sada se bave upravo u određeno vreme i tačno se zna sa kim će da se igraju. Nema više te spontanosti koja je nekada krasila igru i fizičku aktivnost, odnosno sportsku aktivnost. Da li možda znate dok li se stiglo sa inicijativom da se profesori fizičke kulture opredele ponovo za uzrast od 1. do 4. razreda u osnovnim školama? Što se tiče struke, što se tiče Fakulteta za fizičku kulturu sa kojim zaista imam dobru saradnju i mnogi od profesora su ili moje kolege sa studija ili moji profesori ili neke mlađe generacije, znam da oni zauzimaju tu aktivnu poziciju da se zaista već od predpubertetskog uzrasta, odnosno od 7. godine, krene sa stručnim radom profesora fizičkog vaspitanja, odnosno fizičke kulture u školama. Međutim, kao što znate, svaka dobra ideja mora da bude potkrepljena i sa materijalnom bazom, odnosno sa mogućnošću da se sve to isfinansira. Dakle, ovde struka apsolutno je sigurna u to da je potrebno da se
fizičko vaspitanje podigne na jedan kvalitativno viši nivo, međutim problem sa finansiranjem, ko će sve to da plati, to dakle postoji i to je onaj kamen spoticanja sa kojim se susrećemo pri realizaciji ovog projekta. Uzgred, hteo bih da kažem da i učitelji koji vode nastavu fizičkog, oni su institucionalno apsolutno osposobljeni da rade tu nastavu fizičkog i dakle država prepoznaje da je taj nivo na kojem se obavlja nastava fizičkog zadovoljavajući za njih. Mi lično mislimo da tu ima još dovoljno prostora da se to unapredi, da se podigne na jedan zaista viši nivo. Eto, Nikola, opet dođe smo s početka moje priče, kad nisam mogla ovaj kamen spoticanja. Želeli ste nešto da dodate? Pa vezano za priču gospodina direktora što se tiče od 1. do 4. razreda, da ima poseban čas i posebni profesori, to je profesori fizičke kulture koji će da se bave decom. Mi imamo pilot projekat u gradu Kruševcu koji sprovodi se, koji finansira Ministarstvo omladine i sporta u saradnji sa Sportskim savezom za školski sport Republike Srbije i u saradnji sa lokalnim Sportskim savezom za školski sport. Te projekti se za uzrast od 1. do 4. razreda odvijaju u osnovnim školama Vuk Karadžić i Jovan Popović. Šta je isto bitno da se kaže da je Ministarstvo omladine i sporta kroz te projekte donirale i određene sredstva, da kažemo sredstva i pomagala koje intenzivno se prati na tome i svakodnevno se izveštava koji daje efekat, tako da se nadamo da kada se bude završiti taj projekat i kada se bude proanaliziralo da će verovatno da i Republika i svi relevantni organi daju svoj pečat na to i da nadam se da će da uspemo u tome da mi ponovo dovedemo od 1. do 4. poseban predmet fizičke kulture. Kad kažem poseban, mislim upravo na profesore fizičke kulture koji će samo time da se bave. Ono što je isto interesantno da kada smo prisustvovali ovim sastancima u Ministarstvu omladine i sporta i kada smo imali smo prilike kada direktor i ja prisustvovali sastanku stalne konferencije gradova i opština u Sava centru, gde su bili svi predsjednici sportskih saveza, svih granskih saveza, gde upravo osnov svega i stav zajednički sa tih sastanaka je da upravo se na uzrast predškolskog i uzrast od 1. do 4. stavi najveći akcenat i da nije bitno da li će neko da postigne visoke rezultate, sad se nadovezam ponovo na rečenice gospodina direktora, bitno je da što više mladih, da sve generacije budu u sportu upravo da bi se i relaksirali i svoju energiju negde koju svakodnevno dobijamo na poslu negativnu, da ispraznimo i tako dalje i da jednostavno ljudi krenu da se mnogo više druže i da se posvete zdravom životu. Pa eto, upravo u skladu sa tim preventivnim delovanjem, škola Vladislav Savić Jan u Parunovcu danas je bila domaćin jednog sportskog časa, pa naravno da vidimo kako je on protekao. Sportski čas Ispravi se je nacionalno rasprostranjena edukativna akcija koju u školama širom Srbije sprovodi Wiener Štediš osiguranje uz podršku Ministarstva omladine i sporta i u saradnji sa Odbojkaškim savezom Srbije i Udruženjem odbojkaških klubova prvih liga. Tehnički organizator projekta u Kruševcu je Odbojkaški klub Antena, a cilj akcije je promovisanje aktivnog bavljenja sportom za pravilan razvoj kičme kod dece. U sali osnovne škole Vladislav Savić Jan u Parunovcu o značaju bavljenja odbojkom govorio je dr. Slobodan Stojiljković. Odbojka je sport u kome nema kontakta, znači nema kontaktne igre, sport u kome je potrebna izuzetna brzina rada i nogu i ruku, sport u kome je izuzetna potrebna koordinacija ruku i nogu i sport u kome sportisti drže svoje telo uspravno, praktično, tako da ne dolazi do deformiteta kičme. U ovom projektu od 2011. godine učestvovalo je oko 3000 dece iz 19 gradova, naglasio je direktor filijale Wiener Štediš osiguranja u Kruševcu Velimir Tomić, dok je komesar Super i prve odbojkaške lige Čedomir Nedeljković iznao egzaktne podatke da deca koja se bave odbojkom u kadetskom uzrastu nemaju problema sa kičmom. Preko 60% školske dece od 11 do 14 godina ima krivu kičmu. Wiener Štediš je uočavajući taj problem došao na ideju da pokrene projekat kome smo sada prisutni. Taj projekat u stvari ima zadatak da se
omladini, školskoj omladini, pre svega u osnovnim školama, ukaže na značaj i važnost sporta pri zdravom razvoju, pre svega odbojke koja, po mišljenju mnogih stručnjaka, najviše i najbolje utiče na razvoj rasta i kičme. U tom cilju idemo po gradovima Srbije odabirajući škole u kojima sprovodimo ovaj program. Cilj je da se što više ljudi pridruži tome i da ljudi dođu do saznanja da je sport jedna vrlo važna oblast. Pa možda ćete biti iznenađeni podatkom, ali pre 2 godine Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije je radilo anketu među osnovcima. Što se tiče ženske populacije, odbojka je na prvom mestu. Znači, mi nemamo problem sa decom koja žele da se bave. Veći nam je problem da obezbedimo dovoljno dvorana, dovoljno uslova, da onda u letnim periodima izvedemo decu napolje, da i na otvorenim terenima promovišemo sport. Mi smo u ovu akciju ušli zajedno sa Viner štedišem osiguranjem koji nam je generalni sponsor Superlige, iz prostog razloga jer želimo da nam deca budu zdrava. Mi samo apelujemo da se bave sportom. Što se tiče dvoranskih sportova, odbojka je na prvom mestu za zdravu decu, za zdravu kičmu, za lep rast i to je jedina ideja na kojoj ćemo istrajati. Prošle godine smo bili u 14 gradova u Srbiji, ove godine nastavljamo u 10 po planu koji je naš generalni sponsor izabrao, a biramo ipak i neke odbojkaške i sportske centre. Grad Kruševac nije nepoznat na odbojkaškoj mapi. Istina, trenutno, to sam i rekao malo pri obraćanju, nemamo ni superligaša ni prvoligaša, ali nadamo se da će ih u perspektivi biti, jer veliki broj dece uči osnovne i srednje škole u Kruševcu. To je velika mogućnost za odbojkaške klubove na ovom regionu. Prisustvo pomoćnika gradonačelnika Kruševca za sport Nikole Petrovića svedoči o podršci gradu u realizaciji projekta. Grad Kruševac kao i do sada i u budući uvijek će da podržava sve akcije koje su vezane za dobrobit razvoja, zdravlja dece i mladih. Ovo je jedan divan projekat koji se pod nazivom Ispravi se igraj odbojku i izuzetno mi je drago što je Sportski savez grada Kruševca i odbojkaški klub Antena jedan delom je organizator i da je upravo baš ova škola u Parunovcu dobila ovaj projekat i realizaciju ovog projekta. I još jednom ovom prilikom se zahvaljujem društveno odgovornom osiguravajućem društvu Viner štediš. Tako da pozivam ovom prilikom i sve ostale koji žele da daju doprinos razvijanju sporta u gradu i poboljšanje života mladih ljudi da se uključe u sve ovo. Grad Kruševac je uvek da stane za svakog projekta. Odbojkašica Antene Ivana Filipović govorila je o svojim motivima za bavljenje ovim sportom. Počela sam odbojkom da se bavim zbog krive kičme, kao što je zato što smo ovde. Dakle, i preporučila bih svakom detetu, naročito devojčicama pa i dečacima, kako zbog krive kičme, kako zbog zdravlja, tako i zbog druženja i putovanja da se bave odbojkom. Evo, nastavljamo dalje s programom. Pa kao što vide smo, Nikola, upravo u prilogu i vi ste danas bili naravno tamo. Prenesite nam i vaše utiske. Da, danas je u 13 časova u osnovnoj školi u Parunovcu bila jedna veoma lepa sportska akcija u saradnji sa osiguravajućim kompanijom Viner štediše, odbojkaškim savezom, odbojkaškom ligom, to jest, i odbojkaškim klubom Antena. Ovim prilikom se još jednom njima zahvaljujem. Odbojkaški klub Antena je sa njihom u toj saradnji dobio mogućnost da školi u Parunovcu održe jedan javni čas gde je učestvovalo preko 150 đaka i bilo je veoma lepo. Oni su imali i jednu revijalnu utakmicu gde su ih đaci ostali bodrili i samim tim slogan današnje akcije je bio Ispravi se igraj odbojku. Šta je smisao u stvari tih 45 minuta do sat vremena, šta se dešavalo, da su se oni kao jedan tim funkcionisali svi, da su podržavali jedni druge, bodrili i upravo to je negde i ideja sporta i negde gde mi svi koji smo, da kažem, u sportu direktno i indirektno, je da se mladi što više uključe, da se povežu, da bodre jedne druge, da podržavaju jedne druge, tako da je ova akcija jedan dobar način i dobra preporuka za dalje rad i dalje dešavanje, sve ono što će da se dešava u nekom narednom periodu. Ono što smo negde možda s početka večerašnjeg razgovora zaboravili da kažemo jeste da je s jeseni
Atletski savez Republike Srbije i takođe donirao, pomagala Atletskom klubu grada Kruševca, koji takođe radi ovog tipa radionice po svim osnovnim školama, gde ima zadatak da približi atletiku kao bazičan sport, kao kraljicu sportova, jer atletika je jedan osnov za sve ostale sportove, tako da ima dosta tih nekih radionica i tih nekih časova koji se održavaju u okviru osnovnih i srednjih škola. Evo, kao što smo čuli, Dragane, današnji čas u Parunovcu, dakle, timski rad, masovnost, motivisanost, pa recite nam, vi ostvarujete saradnju i sa školama, odnosno u sportskom centru se realizuje taj treći dodatni čas upravo iz fizičke kulture. Pa naravno, vrlo teško je realizovati neki dobar projekat, a da tu ne bude uključeno više partnera, više ljudi koji mogu da iznesu čitavu tu priču. Naravno, što se tiče opismenjavanja dece u motoričkom smislu, rekao sam da su bazični sportovi ključ, Nikola je rekao atletiku. Nažalost, za atletiku u našem gradu ima najmanje uslova u ovom trenutku, ali nadam se da će to u bliskoj budućnosti biti veoma bitno promenjeno u korist atletike. Što se tiče gimnastike i plivanja, mi zaista imamo, može se reći, uslove koji su možda spadaju u red najboljih uslova u našoj zemlji Srbiji, tako da gimnastički centar u Kruševcu je jedan od 4 najopremljeniji, najbolja u zemlji. Što se tiče plivanja, zaista imamo optimalne uslove, imamo veliki broj stručnjaka koji mogu da utiču, uostalom i na nedavnom prvenstvu države u plivanju, imali smo i zlatne medalje, imali smo prvake države, imamo reprezentativci u plivanju i gimnastici, tako da je to nešto što govori o kvalitetu rada i o tome da iz masovnosti izlazi i kvalitet, odnosno selektiraju se ovi najbolji. Što se tiče masovnosti, dakle, ovde je partnerstvo sportskog centra, odnosno sportskih radnika i nastavnika fizičkog vaspitanja, odnosno škola, ovde je nemoguće bez toga realizovati bilo šta i prema tome mi kroz nastavu izbornog 3. časa fizičkog od 1. do 4. razreda imamo jednu masovnost, deca mogu da izaberu plivanje ili gimnastiku i da u okviru nastave 3. časa fizičkog bez dodatnog opterećivanja fonda časova nastavnika koji rade u školama, odnosno naši profesori fizičkog vaspitanja obavljaju tu nastavu i to je na neki način modus po kome grad Kruševac pomaže realizaciji, odnosno podizanju nivoa fizičkog vaspitanja upravo u toj oblasti od 1. do 4. razreda. Nikola je rekao o tome kako ministarstvo pomaže i zaista veoma smo zahvalni ministarstvu i njihovom projektu, pilot projektu koji se realizuje za sada u 2 škole, a nadamo se da će već od naredne školske godine to biti i u ostalim školama, da će taj modalitet biti prenešen na nivo čitave Republike, ali grad Kruševac već par godina unazad ima zaista svoj program, svoj projekat realizacije 3. časa fizičkog upravo u plivanju i u poslednje vreme u gimnastici. Naš cilj je da do 10. godine života nemamo mladog sugrađanina koji ne zna da pliva i koji plivanje ne prepoznaje kao sadržaj gde može da bude fizički aktivan. Mi smo do nedavno imali isključivo gradske škole uključene u taj projekat. U poslednje vreme hteo bih da istaknem i seoske škole koje pre svega angažovanjem direktora škole i nastavnika fizičkog vaspitanja, učitelja, dovode decu na naše objekte i prepoznaju značaj tog 3. časa fizičkog, tako da, recimo, osnovna škola u Kupcima zaista to već godinama realizuje i posebno sam im zahvalan zbog toga što na taj način promovišu odnos prema fizičkoj kulturi, odnosno prema fizičkom vežbanju. Pa upravo možda taj nedostatak sportske kulture se ogleda i u ovom povećanom porastu zapravo nasilja među, ako gledamo sportske utakmice, gde već grupe mladih ljudi krenu ne da bi navijali, već da bi se razračunavali, obračunavali, demolirali, što nažalost imamo dosta primjera i kada su školska deca u pitanju, pa rivaliteti između škola, ali i dosta velikog rivaliteta između gradskih i seoskih sredina,
To opet spada u taj neki nedostatak sportske kulture, jer sport upravo jeste da širi taj jedan sportski duh zajedništva, međusobnog uvažavanja, tolerancije, podneti dakle i pobedu, ali naravno znati se nositi i sa porazom. Pa naravno, ranije se ovo zvalo fizičko vaspitanje, fizičko i zdravstveno vaspitanje. Prema tome, vaspitanje je u svakom slučaju vrlo značajan element odrastanja i sazrevanja. Ukoliko nemamo taj aspekt da na mladu generaciju delujemo vaspitno, odnosno da ih uključujemo u fizičko vaspitanje, fizičko vežbanje na pravi, primjeren način, onda ćemo imati to da se oni na svoj način angažuju u čitavu tu priču. Dakle, oni se angažuju sa strane aspekt navijača, to je pasivni posmatrač koji se svrstava u određenu sportsku grupu, može da navija iz fotelje ili da navija sa tribina, ali kod mlade generacije postoji potreba za pokretom, postoji potreba za fizičkim vežbanjem i onda oni na krajnje institucionalno neprimeren način ispoljavaju tu svoju potrebu za fizičkom aktivnošću kroz nasilje, kroz jednostavno uništavanje, destrukciju, delikventne oblike ponašanja, što naravno je pre svega krivica nas odraslih koji bi trebalo bi da prepoznamo to i da kanališemo u pravom smeru njihove potrebe. Eto, nažalost, dotakli smo se i nasilja tako prisutnog, pa Vanja, vi ste takođe u Kancelariji za mlade imali i to suzbijanje elektronskog nasilja, koje je jedan vid vršnjačkog nasilja. Pa da, jedan od najnovijih oblika nasilja je svakako elektronsko, sa kojim smo se prvi put uhvatili u koštac u oktobru prošle godine, kada je zajedno sa Policijskom upravom Kruševca realizovan projekat Znanjem protiv elektronskog nasilja. Nismo očekivali toliko interesovanje mladih sugrađana, ali izgleda da nismo tada videli koliko je zapravo ono zastupljeno među mladima, da bi, eto, nažalost, u skorije vreme videli da se pojavilo na društvenim mrežama veliki broj profila koji zapravo vređaju mlade, gde mladi vređaju mlade zapravo i da to ima velikog psihološkog uticaja na njih. Tako da uskoro se sprema jedan projekat gde će cilj biti zapravo pokazati mladima kako na kreativan način da sebe izraze na internetu i kroz društvene mreže, da nije jedini način zapravo otvarati profile i povređivati jedni drugi. Nikola, eto sada za evo već se polako bližimo kraju, pa ja bih vas zamolila samo da eto kratko kažete pre nego što uputimo i neku poruku, da samo kratko napomenemo da je regulisan i ovaj problem Sportskog saveza. Naime, kod nas u Kruševcu je nažalost do nedavno postojalo 2 sportska saveza. Da, grad Kruševac je, da kažemo, bio jedinstven sa tim, sa tom činjenicom. Barem da smo po nečemu jedinstveni. U Republici Srbiji. Da, imali smo u prethodnom periodu 2 registrovana sportska saveza, jedan sportski savez Kruševac koji je bio prepoznatljiv od Republičkog sportskog saveza Srbije i drugi savez sportova Kruševac. Taj problem smo morali da prevaziđemo da bi sport u gradu, osim finansiranja od strane sponzora lokalne samouprave, dobijaju sredstva i od Sportskog saveza Srbije, od strane Republike. Imali smo jedan težak period tog procesa spajanja, uspeli smo da napravimo spajanje, gde su sada nosi novi naziv Sportski savez grada Kruševca. Dobro je ta činjenica da su oni posle tog momenta spajanja počeli izuzetno kvalitetno da funkcionišu. Evo sada je Savez sportova po školama, inače treba da krene sa jednim projektom promocije sporta, upravo vezano za onu priču da se eliminiše, da se odnosno svede na što manje ponašanje, to adolescentno, a da se mnogo više ta energija kanališe u svet sporta. Ono što je isto dobro da je novi predsjednik Sportskog saveza grada Kruševca istaknuti košarkaš, bivši Bojan Obradović, koji je igrao na teritoriji cele Evrope, tako da i on svojim i vezama i kontaktima i poznavanjem sporta na lokalu i Republici isto daje izuzetan doprinos u rešavanju mnogih problema vezano za sport i sportski savez. Pa ja bih vas ujedno zamolili za jednu kratku poruku našim gledalcima.
Pa, dragi Kruševljani, usmerite se na sport, na druženje, na zdrav život, jer lepota života je u druženju, zdravlju i sportu. Vanja? Što se tiče mene, ja bih volao da poručim svim mladim Kruševljanima od 15 do 30 godina da dođu u Kancelariju za mlade kod nas, priključe se, budu aktivni deo lokalne zajednice i zapravo budu deo jedne pozitivne, lepe promene. Samo nam recite gde mogu da se obrate za kontakt. Da, Kancelarija za mlade se nalazi u Balkanskoj ulici 63 na 3. spratu u sklopu društvenih delatnosti i sve informacije možete dobiti putem Facebook profila, dakle Kancelarija za mlade Kruševac, gde svakodnevno možete naći pregršt informacija koji se tiču mladih. Dakle, 3. sprat zgrade Jastrebca, bivšeg građanskog preduzeća. I Dragane, naravno, i vaša poruka? Naravno, ja bih pozvao mladu generaciju da se uključe u aktivno bavljenje sportom, jer izborom bilo kog sporta oni jednostavno ne mogu da pogreše. Sport je ono što krasi mladost, ono što doprinosi da mladost bude lepša, sadržajnija i na kraju krajeva da svi postanu zdravi i dobri ljudi. Naravno, pričali smo, emisija je bila posvećena sportu i mladima, ali naravno, verovatno vaši savjeti i preporuka da svi treba da se bave fizičkim ili sportskim aktivnostima u skladu sa svojim mogućnostima. Pa ja mislim da ovi ostali su u mladosti naučili da se bave sportom, prema tome njih samo pozivam da dođu da nastave sa onim, da se rekreiraju. A mlađa generacija u svakom slučaju mora da stvori i naviku da se bavi sportom, da to u onim kasnim godinama postane jednostavno potreba. Dakle, nije potrebno izdvojiti puno vremena možda ili puno toga uložiti, a može nam se vratiti zaista i što se tiče kvaliteta života, a naravno i našeg zdravstvenog stanja. Bilo bi to sve što smo pripremili za ovo izdanje večerašnje emisije Uvek više na regionalnoj televiziji Kruševac. Naravno, ostanite i dalje uz televiziju Kruševac, a naravno i hvala vam što ste bili večera sa nama.